like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue. Damdo ina azan ni kom to a kadam don nge don lau ka shelo COVID-19 wangin kadin muna chalo le kan bawra kha sang lutuka drip khainen ti theya piang an ti a zana te chuan pathian awin ka tapa min chan pui turin ka awa hena nak ka paltlang theina na thil mak tak min ti sak tur ten ka nge na zan shom takazawa zinga lo ni a isolation ward a hian tuma anon lu theilawa thiante chungte le pastor te polwan phallo tuma luan phallo lai chuan pathian chuan cleaner muntify tu aron tirta chu cleaner chu aron kal chuan ni eng moi tak ron lut ang mai hi ani a min ron bia a enge ka ante min ron zota tur sham turin min ron fui boka ti chuan kan in bezela kan chunga ani chuan missionary ani thin thu min shila Nigeria kumsom pali chung ronga bola arong bolna manga pathian in tharau tamtak achan him thu te min shila kumni iliam ta khan Northern Ireland aron let le hi ani a kathin lunga ne emema tharau chung changte iswa manga inate pathian manga inate min shila wow amak hi ka tilutuk pathianin biak che adu chuan ami man tur chu a hre chiang ani khati hun lai khan muntify tu kha aron tirani tu maron lu theilo lain lalpan muntify tu aron tirani min kal san ma a kongka khardon chuan ka tong trai sak thei chi angem ati a ke chuan te reng mai ka ti a kongka bula tong trai ani awangin min khoi theilawa pathian tharau thiang hlim chuan ke chu min ron kan turin min gen saka ka taksa tidam turin ka chuap te khoi turin angena kongka bula ding chuan kanun na chan him turin angena engkim ti thei pathian nen a chuan ke chu ahmana tan kanun na zwa turin angena akal ta a thil mak tak chu akal khan katuk ver akal pilpa chuan thumbs up minron mu boka khaza na tang khan kadang lam tran ngalani muntify tu tong trai na na thokha ani theyangem ka chakna chu aron thara thil e chakna kaneita hemizan hian tayo prawn cocktail crepes chu ka e chak lutuka pathian kadila achan chu tu man minron be theilo tuma kabula kal phalani lo lalpa prawn cocktail crepes packet le kok min be theyangem ti in kadila achan chu khazan khan ka taksa po adang lam to ani zinga lo ni a muntify tu kha aron kal le a bek hi aron kenga chu beka chuan serthlum pani le kok le prawn cocktail crepes chu alo omani chu pathian hian a shelo ti su pathian hian kan mamo zong zong a shia kan du te po a shia aron lu theilo awangin kongka atang chuan aron da luta pathian pek che ani hi aron ti ni chu ka thu thawa ke eta a pathian chu pathian ani thian te u kan thin lung chung ril ber hi a sheveka kan mamo shia ka fuin ka shil du che u chu imamo kha pathian in a shia I thin lung du zong a shia min chandam tu ro pui takani pathian thil ti theina hi ring hlel ngai su muntify tu khan tunge ini in shia I chunga kalome he hi lo muani chuan pathian o shia a ke angte min ron panawangin kalome nangni pathian shia te u in mit chu alama daro u lal iswa lam enro u chuan iswa krista la shave lo te ka fuidu na chu van lam khi hoiro I thin lungin tapla lalpa ke mi swala ka hian za ngai ro tila swal na nei lo ang main I hodon nia pathian in mal som chesela iswa mangai na le tharau thiang hlim thil ti theina chu lo shave ngei turin ka du sakache amen. May God bless you. May you know the love of Jesus and the power of the Holy Ghost. What a Savior. Amen.